Naš jezik ne sme da bude jezik politike, naš jezik mora da bude drugačiji, drugačije obojen, drugačije intoniran. Mi ne smemo da potpadnemo pod uticaj da poruke šaljemo na način kako to čine političari. Međutim, politika u smislu nacionalnog interesa, u smislu nacionalnog identiteta i u smislu opstanka je toliko skupa da bi se prepustila političarima, samo političarima i to ovako neodgovornim političarima. Znači, ne pada mi na pamet. I to je bilo jako dobro da nas razumiju oni koji se time bave. Znači, to je sasvim jasna odluka i ona nema nikakve veze sa političkim savjetom. Znači, već prosto je to odluka i sastavni dio našeg ponašanja i prije i posle. Ali zbog takve činjenice, zbog takve neophodnosti, kao i zbog činjenice da smo pod agresijom političkih subjekata, to znači da je jako važno da mi razumijemo političke procese i da imamo odgovore na to. Znači, ja samo nisam htio da mi kao imami, muftije, vjerska lica iznosimo stavove o političkim kretanjima, nestručno. I onda smo napravili politički savjet. Simptomatično je to što taj poduhvat brata Muamera se dešava baš u ono vreme kada se na političkoj sceni Sandžaka dešava pomirenje dveju najznačajnijih političkih snaga. I onda opet proradi sujeta. Mislim da bi mnogo korektnije bilo da je zaista, skinuta je odora, ljudi, ja danas više nisam to, ja sam političar, osnivam političku stranku Bošnjaka, a ne u ovom smislu koristiti kapacitet svih muslimana Srbije, koji su heterogeni nacionalno, a zalagati se samo za bošnjačke interese, jer to je ono što čujemo. Samo nije jasno zašto, recimo, nije bilo medijske pažnje kada smo prije 6-7 mjeseci osnovali Savjet za ljudska prava. I to je interesantno. Ja ne znam da li ima neka islamska zajednica u svijetu Savjet za ljudska prava. Ne znam da li ima bilo koja crkva Savjet za ljudska prava. I to je presedan. Ali je on produkt naše realnosti u kojoj se nalazimo. Imamo i Savjet za obrazovanje, i Savjet za kulturu, i Savjet za humanitarni djelatnost i tako dalje. Znači, Mešijat islamske zajednice funkcioniše između ostalog i kroz savjete kao pomoćna tijela. To su pomoćna tijela Mešijatu, odnosno glavnom muftiji koji predvodi Mešijat. I tu apsolutno nema nikakve nelogičnosti. What is important is to have always in mind, to keep in mind what is the role of religion in the society. I mean, you must be aware of the fact that there are other religions. The idea of respect, the fact that we have also a political engagement, of course, it's possible. But religion is a religion. The truth about a war is revealed only when it becomes part of the past. In the time of war, not to lie is slackness. To doubt lies is an offense. And to explain the truth is a crime. In reality, truth can prevent crimes. Mislim da su mediji odigrali jednu, nažalost, sramnu ulogu u prethodnom ratu na prostorima bivše Jugoslavije. Mediji su bili jednostavno propagandni štabovi određenih centara moći. Ne mislim samo na domaće medije, nego mislim na svetske medije. I mediji su u velikoj meri i kreirali svest o tom ratu, a ta svest je dosta izopačena i neistinita. Svako je naravno iz svoje perspektive informisao javnost o svemu. Te su informacije više bile dezinformacije i propaganda nego što je bila objektivna istina. Mediji su ti koji šalju poruku u eter i mediji su oni koji zapravo formiraju model. I oni snose veliku odgovornost. Daću vam jedan primer koji ne služi na čast medijima. U martu ove godine obeležena je 5-godišnjica paljenja Beogradske Bajrakli džamije. I na taj tužan događaj bili smo pozvani profesor dr. Darko Tanasković, bio je vladika Porfirije, bio sam ja, bilo još dosta ljudi. I
To je organizovala Islamska zajednica u Beogradu. Ideja je bila da se održi jedno sećanje na taj nemili događaj u Etnografskom muzeju u Beogradu i da onda zajedničkom šetnjom od Etnografskog muzeja odemo dole do džamije, svi zajedno. Oni su pozvali sve medije. I na tom skupu smo govorili i Vladika Porfirije, i ja, i doktor Tanaskovi. Međutim, nijedan medij nije bio tu da zabeleži taj trenutak. Za medije bi mnogo interesantnije bilo da smo se mi poklali, naklali, zaklali međusobno. Retki su mediji koji hrle na takve manifestacije. Imali smo ovu proslavu Bajramsku, ona se potrefila sa Rabinovim rođendanom i došli su tu predstavnici svih crkava i verskih zajednica i bilo nam je lepo i odlazili smo drugima i to je negde predočeno u medijima i mnogo su dobre reakcije. Mediji su danas ulica kojom hodimo najčešće, ali nema ništa bez one ulice koja je suštinska, u kojoj živimo, u komšiluku. Tragično je da model formiraju, barem kod nas, televizije koje promovišu prilično jeftine vrednosti. A eto, to nažalost nisu prepoznali. I tu oni takođe snose odgovornost. Jer snosite odgovornost i za nešto što niste učinili, a mogli ste da učinite. Ako bi pratili, ako bi bilo više tih pozitivnih sadržaja, mislim da bi to doprinelo jednoj opštoj slici. An Orthodox theologian coined the phrase prophetic partnership, which means that we have to make joint efforts in order to find out the common prophetic role of our religions. Nije to fraza. Dakle, judaizam i hrišćanstvo i islam imaju tu jednu proročku dimenziju. I ta proročka dimenzija je nešto što nadahnjuje, to je nešto što govori o vremenu, Biblija govori o početku i o kraju. I ove sve tri monoteističke religije upravo imaju to shvatanje sveta. Svet ima početak, ima kraj. I mi smo hodočasnici upravo na tom putu i svaka sledeća generacija nastavlja taj put i nadahnjuje se tom proročkom verom. Vera koja nema tu proročku dimenziju gotovo da nije vera. I to je ono što smo mi ovdje na Balkanu zapravo, sada nalazimo se na pragu, pružena nam je šansa. Pazite, sva mesta koja su duboko konfliktna, koliko god postoji velika mogućnost za konflikt, toliko postoji i velika mogućnost za dobro. I to je ta proročka dimenzija i ona je uvek tu blizu nas. Samo mi ne umemo uvek da je prepoznamo. What is extremely important is that all religions and we could say all the cultural attitudes are always looking forward, looking the future. So the idea of prophecy is a dimension which is extremely important for us. What has been important for us, it's important to underline, it's also the idea of the present time. We are now, today, and now we have to act. So the idea of prophecy must not be misinterpreted, must not be considered only in his dimension of the future. It's something that is real now. We work today to build our future. Zaista je tu potrebno govoriti o partnerstvu. I ja bih tu uključio i ljude koji ne vjeruju. I čini mi se da je tu jako bitno da religiozni ljudi, ljudi koji pripadaju crkvama, vjerskim zajednicama, shvate da njihovo vjerujem nije toliko sigurno kao što nije sigurno ni ono nečije ne vjerujem. Dakle, ove reči su vrlo važne, povezano je time što rekoh pre, ja vjerujem u to, upravo zato je treba još jače unaprediti integralni, pre svega i međureligijski dijalog, jer samo tako možemo bolje da definišemo sve ono što rekao smo, sve te naše međusobne odnose
I mi znamo svi gdje je jačina odnosa, tamo se nužno stvara novi svet. Pitanje onoga jednoga prajezika, odnosno jednoga jedinoga jezika i gdje smo svi tu ušli nekakvim nesporazumima. Oni koji jesu svjesni toga sigurno će vrlo brzo mutne vode naših reka prestati i nastaće nešto što je mnogo bistrije, nešto što je mnogo bolje u našim odnosima. Qu'est-ce qu'on appelle prophétique? Prophétique, c'est, je pense, en l'occurrence, ouvrir l'avenir, faire en sorte que le monde et la vie ne s'arrêtent pas, mais que pour nos enfants et nos petits-enfants, un avenir s'ouvre. Forcément, les religions, la religion chrétienne en particulier, est faite pour construire l'avenir. Il faut à tout prix que nous apprenions à nous connaître, à cohabiter et à construire, pas seulement à cohabiter, à construire l'avenir ensemble. Parce que si chacun reste dans son coin, il n'y aura pas d'avenir. Šta je to dijalog? What is a dialogue? What makes an interreligious dialogue? And how important is it for society and individual for peace? We present you the opinions and attitudes of the people who have a lot to say on the topic. Starting with the thought, to understand others, you have to understand yourself first. Listen to what these people have to say. They are not just representatives of church and religious communities on the level of interreligious dialogue, but on the level of dialogue among ourselves. And as the old wise proverb says, no man is your friend, no man is your enemy, every man is your teacher. We think this is the unique opportunity to learn something valuable from each other. As it is known, for evil to win, it's enough that good people do nothing. But for good to win, a critical mass of people is needed who will use the adequate means to act publicly. Evo, ovo vreme je pre svega vreme studija. Prvi stepen studija je što vera uopšte znači za ljudsku ličnost, pre svega za čoveka koji živi u jednom svetu globaliziranja. Ja sam sve više povezan pojedinac sa društvom. Što mogu ja kao čovek vere da doprinesem za preobrazbu ovog društva? Još uvek ima i među nama ljudi koji tvrde da je to sasvim privatna stvar. I onda, znači, tu se čovek blokira. Ja nisam samo privatno biće, sam samo po sebi društveno biće i dakle ne mogu živjeti duhovnom schizofrenijom. Dok je još tek prošao rat i tako dalje, još su bile
svježije te rane i razaranje i ubijanja i zatvaranja i maltretiranja. Prelazili smo preko prelaza graničnog i policajac na granici je bio jako neljubazan, a ja sam išao kod biskupa. Međutim, mene vozio jedan mladić koji je bio onako temperamentan i tako dalje i koga je to jako pogodilo što je ovaj policajac bio neljubazan. Naravno, i policajac je za svoju neljubaznost imao razloge nakon svega što se dogodilo. I pitao sam tog mladića šta on misli o toj neljubaznosti. I dobio sam stravičan odgovor. Mladić koji mene vozio je rekao da je on tako bezobrazan zato što smo mi njih tukli, ali ih nismo dobro istukli. I ja sam to ispričao biskupu i rekao sam mu, ako hoćemo da se to ne ponavlja, onda onaj treba da bude ljubazan. Jer on u ovome proizvodi samo novo neprijateljstvo i tako se to u nedogled. U svakom slučaju situacija jeste mnogo bolja i ne krivim državu i sve te institucije, više krivim naš kapacitet, odnosno mogućnost svega onoga što podrazumevam pod tim našim kapacitetom da skrene pažnju svih tih subjekata. Čovek je sa svojim srcem i jedinicom mere trajanja životnog otkucajem, čovek je ono što je medij. On je medijator svega. Njegovo dobro stanje. Crkva naravno nema iluziju i ne pati od utopije da će se stvoriti raj na zemlji, da će se stvoriti neko idealno i savršeno društvo, ali čini sve što je to u njenoj moći, koliko je moguće. Ako ne može da raj bude na zemlji, što je govorio jedan filosof, makar da ne bude pakao na zemlji. We should sincerely admit to what extent we believe that a man can be moral only if he identifies his own moral with the needs of the nation. People talk about religious and ethical, that is to say, national identity, in the wrong way. The result is the collapse in communication within the civil society and the loss of efficiency on the non-governmental scene or in civil society, which opens the door for fascist ideas. Sport i igra su s jedne strane tako jedna velika prednost i velika mogućnost i s druge strane velika opasnost. Zato što igra je u stvari jedan prostor uzvišene slobode i mogli bi reći neartikulisane slobode, a pogotovo sloboda navijača koji nisu ni igrači, koji nisu oni koji se mnogo trude, ali su na neki način u tom sportu vrlo važan element. Meni se čini da ako tu ne bude dobre kontrole, bit će uvijek takvih ispada kao što ih imamo, a pogotovo će ih biti ako neko ima svoje niske strasti koje može kroz to da provuče. Kroz navijače, pa čak i kroz sami igrače. Svakako je pitanje identiteta danas izvanredno važno. Zašto? Jer upravo postoji jedna tendencija u procesu globalizacije da bismo nekako čitavu bogatu istoriju i iskustvo religijskog života i crkvenog života nivelizirali na razinu samo onoga što je svima isključivo zajedničko, što je najlakše, što je svima najdostupnije. Upravo zato treba da bude jak dijalog između vjernika, svih crkava, vjerskih zajednica i to takav da znamo da postoji izvanredno mnogo mogućnosti za zajednički život, različitost pak upravo potiče na dijalog. U tom kontekstu mi smo stvarno, videvši šta se sve dogodilo, u jednom gradiću koji nije toliko veliki, napravili jedan sportski kamp koji se održava već 4. godinu i jedan veliki evropski igrač je dao svoje ime, svoje znanje u sve to i jedan veliki vjernik, Dejan Bodiroga,
I mi sad u tom kampu imamo svake godine 400 djece iz 22 zemlje. Kamp je dakle potpuno multietnički, multireligiozni. Ima svake godine negdje oko 50 dječaka koji su negdje iz Britanije, koji su Crnci. Imamo mnogo Hrvata, što je vrlo zanimljivo, jer je Dejan Igroh odpočeo svoju karijeru u Zadru u Hrvatskoj, a onda djece iz Italije, Španije, iz Grčke, iz Švedske, iz Australije, čak iz Amerike. I to je jedan vrlo dobar primjer, ali kontrola tog kampa gdje su djeca između 14 i 17 godina sa najtananijim osjećanjima je vrlo bitna i vrlo bitna pažnja da niko ne smije biti povrijeđen. Never has it been talked about peace and values as it is today. And the old and well-known rule is, the more something is talked about, the more problematic that is. And true, never were there more roads and such a crisis of values. Therefore, I tell you, no matter who you are, your word will betray you. Danas kada nismo u tom ratnom metežu, jevrejska zajednica se susreće sa jednom novom situacijom, a to je zapravo spoljna sredina vas sve više pita šta mislite o, pa recimo o transplantaciji, pa o raznim društvenim problemima kao što su, na primjer, nasilje u porodici, nasilje u društvu, alkoholizam, narkomanije i tako dalje. I ja mislim da mi imamo veliki prostor da pomognemo društvu u kojem živimo i mi jesmo deo društva u kojem živimo i to je u skladu sa onom biblijskom zapovešću koja kaže nemoj stajati po strani dok se krv tvoga bližnjeg proliva. To se u Talmudu proširuje na bilo kakvu štetu koja može da se desi, a vi vidite da će se neka šteta desiti i ne reagujete, vi snosite odgovornost. Znači samim tim to je jedan biblijski